Ekipo, ja ne mogu vjerovati šta se desilo. Većina vas zna da sam jučer napravio video u kojem sam bio jako emocionalan i u kojem sam pokazao kako su mi Bondissimo, Ščale i Dario Marča zabili nož u leđa. Stvarno mi je dosta ovakvih stvari. Opet mi je neko zabio nož u leđa. Jedna osoba koju većinu vas zna, poznati tiktoker. Ja sam napravio taj video, bio sam full tužan i mislio sam, oni će mi na kraju tog videa se ispričati. Ne treba reći čak ni ispričati, nego javiti mi se i reći zašto me lik blokirao. I ja sam bio toliko siguran da neće se ništa raditi od toga, da sam ja, krenuo raditi drugi video. Ja sam napravio pola već drugog videa koji sam danas trebao staviti, no to nije tako. Oba dvojica su odlučili napraviti video u kojem govore da ste vi izmanipulirani. Stvari koje su oni rekli i koliko su oni bili fake, to je nevjerojatno. Sad ćemo pogledati sad video, ali prije svega ajmo krenuti na Darija. Dario mi se javio bio nakon što sam stavio video, tako još uvijek nisam blokirao njega. Bondissimo me mene bio blokirao, Dario nije. Dario mi je bio samo poslao onaj prst i on mi je napisao kakve su sad poruke. Znači ekipo, nakon svega što sam ja rekao, nakon cijelog videa, Dario šta napravi, on mi bahatu poruku pošalje kakvi su sad poruke. Znači ekipo, ja ne mogu da vjerujem, ja apsolutno nisam mogao vjerovati. Toliko sam bio gotov. To je bilo onako, kap koja je prelila čašu i njega sam blokirao, totalno sam htio izbaciti te osobe iz svog života, totalno. I zato nisam, niti ću ikad reći ikom od vas da ide hejtat bilo koga od njih. Zato jer ja ne vidim razlog u tome, ja sam samo htio nastaviti sad sa životom i krenuti dalje. No, blokirao sam Darija i njih dvoje su pobrali hejt koji ja nisam tražio. Ekipo, ja nikad neću vam reći da hejtate nekog jer ja stvarno sam protiv hejta. Evo već šta su oni rekli u njihovim videima. Jebote je, zar ne mogu me pustiti na miru ljudi je. Ajmo krenuti sa videom od Darija. Znači, ako želite istinu kako se Lamon odnese prema vama, šta prema vama iza kamere i šta priča? I šta priča nama? Šta ja vama pričam? Ekipo, razlog zašto smo se mi svi zajedno spojili i zašto smo pričali zajedno, zato jer ja sam htio napraviti kontent za vas, jači, bolji kontent za nas. Sve što ja radim u mom životu cijelo vrijeme je vas gasere, zabavljam vas gasere, odgovaram vama gaserima i dajem sve od sebe da poboljšavam život svakom od vas. Ajmo vidjeti šta je fake Dario rekao. Evo, vidio sam da mi pišete po komentarima dosta za Lamona. Nesigurnost, ekipo, vidite vi tu nesigurnost i taj fake stav. Čovjek ne može gledati normalno u kameru. Koliko ima namještano. Znači, ne bi se čudio da ima skriptu čovjek iza sebe. Ima prst isto, drži onako prst na braji. To isto je još jedan znak nesigurnosti, ekipo. Gledao sam Animal Planet, znam to. Kako smo mu zabili nož u leđa i tome slično. Inače ne bi odreagirao na to jer mi je jasno da su to gluposti, da su to izmišljotine. Ali zašto se onda odreagirao? Ajmo vidjeti zašto se onda reagirao. Čisto da se privuče pažnja, ali... Da se privuče pažnja. Stari moj, meni ide odlično. Meni ne treba nikakva pažnja. Meni super raste i kanal i na YouTube i TikToku. Meni ne treba nikakva drama, ekipa. Ajmo vidjeti šta će dalje. I samo zbog vas, zato što smatram da morate znati istinu. Ne zato jer moraš shvatiti da ekipo kaže da samo zbog vas, jer kao smatra da morate znati istinu. Opet laže čovjek. Čovjek je pobrao masu hejta i umjesto da normalno nešto napiše, prije nego što sam ga blokirao, sad nakon što sam ga blokirao, nakon što mi je bilo dosta njegovih poruka, nakon što mi je napisao onu bahatu poruku, sad je pobrao hejt i ne zna šta više da radi i ide raditi live. Da vas se ne voza, da vam se ne maže oči bez veze. Maže oči, ekipo, ne mogu, imam osjećaj ko da vas tako podcjenjuje. Znači svača vas, ko da ne možete vi sami normalno razmišljati, ne mogu. Isto zbog toga da se privuče pažnja, se povećaju followeri. Želim vam u stvari reći što je istina. Na koji način vas... Gledaj u kameru, Dario, gledaj u kameru, gledaj ljudima kojima pričaš i ljude koje cijelo vrijeme varaš. Ekipo, prestane biti fake. Lamon iskorištava, zašto vas tako... Ja vas iskorištavam, ekipo, ko prode TikTok majice, ja vas iskorištavam, ja. Da ja vas varam, ne bi radio prvi meetup, ne bi se rasplakao usred videa. Jebote.
tjera da hejtate nekog, da vrijeđate nekog, zašto izrezuje live samo tamo di njemu odgovara, tako... Izrezujem live di meni odgovara. Ja nisam gledao live. Jedna cura mi je poslala taj live. Jedan kratak dio tog live-a. Ja sam stavio cijeli live koji ona meni poslala. Ja izrezujem live. Da, sve ćemo vam danas Bondissimo i ja ispričati cijelu istinu, kako se u stvari on ponaša prema vama, šta vam govori, kakve poruke nama piše u stvari, a ne ono što on editira. Sada ćete danas sve na live-u u 8 sati. Šta ja govorim, ekipo, šta ja govorim? Gledajte cijeli chat između naš. Evo, gledajte cijeli chat vam, pa samo scrollajte. Nikad ne bi Reško rošao vama ništa. Sve što radim, ja radim zbog vas. Ekipo, imam zapisano više od 1500 vas ovdje, fanova. Mislite da mi zapisio 1500 fucking ljudi na zid, da mi nije stalo do fanova. Ja imam veći fejkaraš veći od druge, da vidimo ko je više fake. Ajde, prvo šta je napisao? Samo za Gaster 20 sati večeras live na Instagramu. Pričamo istine o Folerantu, Lamonu. Folerantu, ko je koga boko ovdje? Ko je kome šta priča? Znači, dečko, ja i on smo jedva napravili video zajedno. Zato jer nije mogu reći 2-3 riječi koje je rušilo koncept Ščaleta. Gledaj, toliko teška suradnja s tim čovjekom, to je nevjerovatno. Šta je rekao? Vidi ga. Jel ovo može biti više fake ekipa? Jel ovo faca? Može biti više fake i namjerno i onako, čovjek je dao sve od sebe da izgleda tužno. Pogledaj ga. Kad glumi Boban izgleda tužnije nego on. Biću kratak, ovaj video ću da obrišem, nije moj kontent. Jesi ga obrisao, kad ćeš ga obrisat? Nakon što dobiš preglede nad njima, nakon što pokušaš još više zastar situaciju, ne znam. Opet se smije. Znači, sam je to tražio, večera su 20h. Kako sam ja sam to tražio, ko je koga ovdje blokirao? Šta sam ja sam tražio, ekipo? Nek me prestanu tuži za stvari koje nisam radio. Ne mogu. Ja sa Darijom na live-u pričam koji šta je Lamon, tako da saznaćete koga pratite u stvari. Kako je namignuo, znači čovjek je namignuo kuda će pokazati tajne svemira, jebote, kako je namignuo, nema veze. Bondissimo Ščale, on je meni rekao davno još da on želi napraviti ovaj pokret. Želi promijeniti scenu tako da makne dramu, ekipo. I onda ovo napravi, blokira me. Ja nisam ništa započeo ni s kim, ekipo, ni s kim nisam ništa započeo. Evo, ekipo, sad samo čekamo da vidimo šta će reći, kakve prevaranske stvari će one reći na live-u. I vidimo se uskoro, ekipa. Fakat se nadam da će se ovo što prije razriješiti i da mogu maknuti se od ovih ljudi više. Ekipa, upravo sam pogledao live. I ovo što je ovaj Bondissimo rekao je prešlo sve granice. Počeo je vrijeđat vas, ekipo. U onoj najavi su rekli kako će pokazati sve poruke i sve te gluposti. Nisu ništa pokazali. Jer nisu imali ništa pokazati. Pazite ovo, zapisao sam nekoliko stvari koje su rekli tako da mi bude lakše. Gledao sam live sa fake accountom. Tako je. I pazite ovo. Ekipo, na kraju ovog videa ostavit ću sve poruke svih mojih DM-ova. Da vidite vi koliko sam ja zapravo iskren sa vama. Vidite koliko sam ljud. Jer doslovno ovaj Ščale, Bondissimo, on vas je sve vrijeđao. Taj čovjek priča o nekoj glumi, znači, on je meni bio uzor. Ja ne mogu vjerovati da je on meni bio uzor. Slušajte me šta se sve desilo. Znači, video je krenuo live. I na početku live-a, šta je moj bivši uzor napravio? Šta je on napravio? On je išao mene sprdat na to što sam započeo emocionalno video i što sam se otvorio svima vama. On je mene išao sprdat. Samo ovako, evo sad ću ja da budem Lamon. Znači ovo ne mogu da verujem. Šta se ovo desilo? Ja sam uvijek bio ismevan. Šta se ovo dešava? Izdo mi najbolji tiktoker na svetu. Moja nada, moj jedini uzor, što je rekao, tako rekao. A tako nešto, uglavnom... Znači, ekipo, taj čovjek živi u roleplay simulaciji Ščaleta. Ja kad sam pričao s tim čovjekom, imao sam osjećaj koji ja pričam s tatom. Onako, dobro da mi nije rekao da me neće tući, zato jer sam mu napisao dobru poruku. Ovdje vidi, rekao je. On je rekao u live da se ja njemu javio, jer kao ja tražio sam reklamu od njega. On prvo meni, evo da krenemo iz početka. Kako se on meni javio.
I što kaže, ja sam njemu uzor. Ja da sam njemu uzor, on bi mene stalno zvao, slao bi mi poruke, hoće da sarađujemo ovo, ono, ne bi me zvao samo kad mu nešto treba, samo kad treba da pokupi lajkove, onda je tu, naš. Imam ideju, aj snimamo klip, ali to je druga priča, to što namašta klipove po sebi, što sebe podiže tako što druge spušta, to ću tek da pričam o njoj, ako bude bilo potrebe, mislim da nema potrebe. Samo da kažem na početku, javio mi se tako što je rekao, stari, znaš ovo, ono, desiš, čale, ja sam sad na TikToku, ja nisam ni znao ko je on. Poslao mi poruku kao, ja sam napravio YouTube video, neki video nije imao ni 1000 pregleda. Ali dobro, potrudio se, znaš, stavio mene u video, tu me spomenuo kao najboljeg TikTokera. I kao, jel bi mogu, molim te, da me postaviš na story? Ekipo, ja sam se prvi put njemu javio, da mu kažem da je legenda i da je on moj uzor. A drugi put sam ga pitao za reklamu. I čovjek, pa to, slušaj to, čovjek moj uzor, bivši uzor, je mene okrivio i rekao mi da ga ja kopiram. Da, krivo nam je što, nema dečko, naš nije kreativan, nego mora da uzima naš kontent. Meni, nikad mu nisam rekao, kopiraš me, nikad mu direktno nisam rekao, nego sam ga sprdao kroz komentare, tipa on kad napravi video za Simpu, ja mu kažem, nije ti valjda Simpa isto upisana, a Simpa je upisan isto kao meni ono gore na ovako, svi znaju koji gledaju Sinovi, upisana je Simpa i Poljubac, on isto to radi, ja mu to nikad nisam uzimao za zlo. Ali sam ga blokirao čisto da ne gledam kako on mene kopira. Ja imam muda, hej si tu. Kao prvo, da te kopiram, ja se ugledavao na tebe. I tebi je bilo krivo što te ja kopiram. On me blokirao zato jer kaže da sam loš čovjek jer sam ga kopirao. Pazi to, on je napisao jedan video Simpa, kao Simpa i priča sa Simpom. Ja sam isto rekao da pričam sa Simpom. I zbog toga on mene blokirao, jer u tom momentu on vidio da sam ja kao njega kopirao. I to nije kraj, ekipo. Kaže da sam ga nekoliko puta kopirao i da u to vrijeme dok smo mi bili dobri, pazi to, on je rekao da je on mene sprdo na način da je komentirao moje videe zato što sam ga kopirao. Znači on je mene sprdo u vrijeme dok smo bili dobri, dok smo radili videe. Nikad mu nisam rekao, kopiraš me, nikad mu direktno nisam rekao, nego sam ga sprdo kroz komentare, tipa on kad napravi video za Simpu, ja mu kažem, nije ti valjda Simpa isto upisana, a Simpa je upisan isto kao meni ono gore na ovako, svi znaju koji gledaju Sinovi, upisana je Simpa i Poljubac, on isto to radi. Znači on je cijelo vrijeme je imao tako mišljenje o meni kao da sam ja smeće koji ga kopira. To me pogodilo. To je bio jedini dio videa koji me pogodilo. Da sam ja bio toliko glup da sam uopće njemu vjerovao na prvo mjesto. Onda me počeo sprdati za preglede, kao kad sam mu se javio kad sam mu se javio za reklamu, da kao ja nisam imao ni 1000 pregleda na videu. Hvala ti. Vidim da ti apsolutno nije bitno koliko neko ima subscribera ili pregleda. Hvala ti puno. Sljedeće što je bilo, on je rekao da se šokirao mojim forama. Koliko su bile loše. Kad mi je poslao one skripte, ja kad sam vidio ja sam se šokirao. On pored onog njegovog glupe fore i to, serem iz ušiju, on ima vulgarne fore. Kad sam mu poslao fore, kao, za izradu videa, prvo, on je imao toliko smo imali probleme sa tom skriptom, jer skoro mu se ništa nije sviđalo. I na kraju, kad smo izbacili video, niti jedan njegov video nije imao toliko puno podrške sa dobrim forama kao videi koje smo mi izbacili. Nijedan video ja nisam napravio s tim čovjekom da nije dobio 20.000 lajkova. Od mojih fora! Stvar koja me fakat najviše pogodila je on priča o tome da on širi pozitivan kontent a vrijeđa vas, ekipo gasere, počeo vas je vrijeđat, ekipo, Ne da mi šalje one gasere, ono su vulgarni komentari, ono tipa, ubi se, razbit ću ti facu, zamisli klinac mi šalje to, razbit ću ti facu, tako tipa, da, vređa mi porodicu, mislim to je skroz to sve govori o njegovim fanovima. To me je spizdilo totalno! Ostavi to između mene i tebe, a ne da vrijeđaš vas, ekipu, moje gasere, zašto? I kaže on da sam ja vas tjerao da vi hejtate njih, da sam ja napravio neki poll, neko glasanje, kao, odite lajkajte, hejtajte ove ljude, nađi mi di sam ja bilo šta rekao da vas neko ide hejtat. I slučajno uđem u njegov story, gdje on poziva svoje gasere da lajkuju i da votuju protiv tebe. Da, znači ja sam tu bez problema mogao napraviti dramu. Znači,
U stvari, bilo je objavljeno na vlastitom storiju, glasite za mene, kao ja moram pobijediti, kao kako je to sad način? Nigdje nisam ništa napisao. Vidite šta izazivate od mene. Kad sam zadnji put bio ovako ljud? Čovjek je fake bio cijeli video. Čisti fake. Neko umro. A da, umro nam je stari drugar Lamon. Mnogo je uređen, šta ćemo sa njim? Kak si, Bondis? Evo me, ležim, kuliram. Odmaram se. Kako si ti? Znači evo sad imam potrebu šeta, brate, ovako kroz sobu, brate. Znači ne mogu smirim, brate, poludeo sam. Kapica je naravno tu. Kapica je uvijek tu, brate. Tu je. I pri kraju videa se pravio da je žrtva. Nakon što me je svrijeđao, nakon što je rekao da ja njega kopiram, da sam ja zadnji smečar čovjeka, išao je rekao da je on žrtva. Ajde sad da hejtujemo ovog, ajde kao lajkujemo, ajde što više lajkova, sad ću ja kao da vas zapratim. Totalna manipulacija, brate, ispiranje mozga, brate. To je totalno ispiranje mozga. Zašto sam ga blokirao? Zato što nije čovjek. Znači, followat ću onog ko je čovjek. Osobu ću da followujem, a ne onaj ko nije čovjek, neću sada budem vulgaran, ali neću ne ljude da followujem. I tu je kraj priče. Evo mi sad izlazimo na live, ne editujemo, ne katujemo ništa. Pazi, on je spremio skriptu, čak je katov onaj deo gdje smo mi rekli da on nas kopira. On je od sebe napravio žrtvu 100%. 100% žrtvu. Ja mu to nikad nisam uzimao za zlo. Ali sam ga blokirao čisto da ne gledam kako on mene kopira. Znači, meni to, meni je zabio nož u leđa. Meni to zabija nož u leđa. Znači, ja se tu ne bunim, ja tu ne pravim žrtvu od sebe, ja tu nisam pravio videe kako ću ja njega da, kako je on meni zabio, kako sam ja jadan, ja sam prolazio kroz neko detinjstvo, sad ću ja da plačem lažne suze. Šta će ti to? Ne znam što mu trebalo ovo u životu uopšte. Pa ja sam mislio, kad će oni raditi ovaj live, da će oni reći nešto kao tipa, joj, Lamon je ubio Isusa i zato je grozna osoba. Lamon mi je ukrao 15.000 eura. I na kraju su oni počeli vrijeđat mene. Ne se... Prvi video sam napravio s razlogom da oni se možda meni jave i da mi popričamo. I blokirao sam bio Darija zato jer se bahato javio. Dario je, za razliku od tog bandisima, tog morona, ne mogu vjerovati još uvijek da mi je bio uzore, pa pičku. Dario je imao malo drugačiji pristup. Dario je bio normalniji. I Dario je fakat... Dario je isto bio malo fake. Isto je malo glumio, dramatizirao. Ali me nije vrijeđao. Nije me vrijeđao. I on fakat želi da smo okej. On za razliku od bandisima, on je fakat cijelo vrijeme bio okej prema meni. Možda me otvorio jedan put, ali nema to veze. On je fakat bio okej, on mi je fakat pomogao, ja sam njemu pomogao i on je meni, međusobno sve svi pomagali, međusobno smo radili videe i fakat odnosi sa Darijom i razgovori sa Darijom su bili puno bolji, jer on bio puno pristupačniji od ovog drugog šmokljana. Ne mogu ga dobiti, izbrisao me na Instagramu. Znači on je mene izbrisao na Instagramu. Znači ja njega ne. Znači ja ga pratim i ja ga respektam i dalje. Tako da, Lamon, ako ovo gledaš, ja sam još uvijek otvoren za razgovor. Ako želiš pričat, ajmo pričat. Ja se osjećam prema tebi ko stariji brat, jer ti mogu biti stariji brat bez problema. I ja sam ti pokazao kako se kreće sa TikTokom, ja sam te učio, ja sam ti stvarao temelje. I sad vraćaš na ovakav način, osjećam se jako povrijeđeno i mogu reći slobodno da mi je jako žao, ali sam ti spreman oprostiti i ja sam spreman da popričamo o tome jer... Da, ako Dario hoće pričat, mogu pričati s njim, s bandisimom, on može kurči da dobije. I da niko više nije radio nikakve reakcije na ove videe, dosta mi je ove drame. Gotovo, sve s bandisimom, s tim ščaletom, s tom automatskom simulacijom, cijeloživotnom simulacijom, glumi da je otac s onim njegovim repićem, glumi da je kao je neki ščale, tuče djecu, on kaže kao da ja cijelo vrijeme govorim vulgarne fore, pa taj čovjek priča cijelo vrijeme kako tuče djete. Čale, laku noć. Ajde, beži u kurac. Slatki snoviš, čale. Gdje mi kajiš? Walk up in a bit too clean, I froze. They don't fight you where I'm from. Služi ruke.
Ako govorimo o tim stvarima, on ovdje pokazuje čisto nasilje nad djecom. On to prikazuje. U svakom videu Boban, ovaj drugi karakter, sin koji glumi, najebe. U svakom videu dobi batine. I onda ja širim nasilje. Ja širim zezancija. Ja nasmijavam ljude. Hvala vam svima što ste gledali, ekipo. Evo, fakat nisam htio biti ovakav, fakat nisam htio ovako biti napadački. Vidjeli ste po prošlom videu da sam htio, uzeo sam u prošlom videu potpuno drugačiji pristup. Stvarno mi je dosta ovakvih stvari. Opet mi je neko zabio nož u leđa. Jedna osoba koju većinu vas zna, poznati tiktoker. Te nema smisla da ja trošim svoje emocije na tog čovjeka. Vidimo se u sljedećem videu. Dario, možemo popričati. Ekipo, peace out. Now there's a lot of people in the crowd, but only you can dance to me. So put your hands on my body and swing that crown for me. Baby, you know I love it when the music's loud, but come and strip that down for me. Yeah, 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 yeah. Ekipa, dok sad sam editirao video, dobio sam ovu poruku i fakat ovo nije u redu. Ovo fakat nije u redu. Kogod je spomenuo nju, zašto je uvlačite dijete u priču? Shit.